ekutheni ngiyayiquestiona nami insindiso yami ukuthi hayibo uNkulunkulu ngaba namanga ngaba yiqoqo ngaba uphuma silo ngaba ukhuluma kakhulu elithi Bible sihlonipha abaphathi bethu siphinde sibakhulekele kodwa wami kumele makufika mina sabe nokukhuluma haleluya amen bazalwane uNkulunkulu wangenzela umusa ngicabanga ukuthi mina ensindisweni yami ngithi uNkulunkulu ngiphe umsebenzi engangawufanele phelele usindisiwe ubonakale ngokunipha umsebenzi kanti akusinjalo bazalwane uNkulunkulu ufuna kulunga ngaphakathi kwayo bakwena kube ngaphakathi webazalwane imhluphile lensindiso ngithi mangifike esontweni angisakhona ukuya phambili uyabona unecala usabe nokuthi mawuhleli la ngihlale ngale ngemuva ngoba yazi bazalwane bemkhala ngithi uNkulunkulu kuye lokagula kwasekuncaneni or yini ngikhalela ukuthi inkosi yami ngaze ngangcola bo kodwa ngithi sindisiwe Jesu hey mabathi woza phambili yazi ngizokuthi nalokukhula ngathi akusakwazi phela ngithi ngangigabise le voice hey uNkulunkulu angazi ngathi uNkulunkulu uthathile le voice angisazizwa manje mangikhuluma kanti noma sembizwa phambili umfundisi wami engithanda kuba umkhize angithanda kakhulu baba umkhize yazi ngibona ukuthi ubaba umkhize nanoma ngenza okuronga bangikhuzi thanda ibolile wamsusa ubaba umkhize uNkulunkulu washona ubaba umkhize ngabona ngathi umhlaba uphelile ngathi lo baba bekangi-understanda abanga nabazali abangi-understandayo abangaziyo kodwa lo baba bekangazi angazi noma ngiseqoni ngingekho esontweni athi hayi awukho right uyakhuluma kanti kuhlangana lokho neqiniso angilitholi Sesiqinisi uNkulunkulu ufuna isystem yakhe yokuthi nasebandleni ungasabi ukuthi ungasala uyi-one uma noma uba umfundisa kanjani as long Yesu mina uyikhulumile haleluya hamba kodwa makuwa uNkulunkulu ebazalwane mina uNkulunkulu ngithandile hayi uNkulunkulu ngithandile ngiye esibhedlela abazalwane ngangena ngo-2022 ngangena ngahlala 3 months ngabuya ngo-2023 ngahlala 6 months ngizwe ukuthi hayi mana kusahlaleki kunento ekhulumayo ukuthi nginawe noma kungaba njani amen la emapilisini sengiyaziwa ukuthi ipilisi ngathi angilithandi sengiyagadwa ngangiphuza ipilisi ale ukuthi sengigadelwa nepilisi yazi ngizoshaya umuntu esibhedlela ngigadwe ngamapilisi kodwa ngabona ukuthi la kunendaba yami enkulunkulu kahle kahle nanepilisi leli kunento engizoyenza la esibhedlela angizelanga ukugula kwami yazi bengibhabhumuka mina bengilale hodini lami ngoba mina bebangazi bengicomplainela yonke into ithi medical aid yami ibhadala kakhulu mina kumele ngilale endaweni right Jesu phakeme yazi bengasakhoni ngisho nokulala ngizothandaza from ebusuku bonke baze baphuma abantu ey'ndaweni zabo bazokhuleka nami ngisho amanesi impimbani waphenduka isibhedlela saphenduka isonto bese sinalento ukuthi lowo mamfundisi lowo bani hayi lowo mshumayeli lowo MC mina bengu-MC wakhona ngoba beyiqala kimi beze bonke yazi indaba yasesibhedlela bengasekho sengibatshela ngithi kahle kahle mina mangiphuma la yabo le igqoke ezingiphuzisa amapilisi angisawafuni indaba yami ngathi nje inoNkulunkulu phakathi yabona mangabe ngizohamba kulo mhlaba ngamcela uNkulunkulu ukuthi ngifuna ukuhamba ngingasiyisigulane yebo Nkosi yami ufuna uku-understanda iy'miso zakho ukuthi ufunani emntwini osindisiwe ngoba ngisindisiwe noma ngithi ngiyaziphenya nanenhliziyo ayikho right yazi abantu bathi unomusa kodwa manje ngase ngiyibhekisa kuNkulunkulu ngiyibona ukuthi akusiyo ngaphuma abazalwane esibhedlela hayi ngihleli la ekutheni ngikhaliswa yila mapilisi ukuthi amapilisi angaka ngiyi-one sekunezifo sekuedeka nezinye zabo-depression nje kukhona iphilisi engangithi uma ngiliphuza esibhedlela yazi ngimemeze ngithi nesi khona abantu ababhapisa umbhede wami ngizwe ngathi umbhede yazi ngithi uNkulunkulu sengiyahlanya manje inkonzo siyibamba kanjani ngihlanya angisa-understand ukuthi kwenzakalani kunamapilisi wenhliziyo kunamapilisi weliver kunamapilisi iliver yami bathi imoshekile idamage Jesu lokho ukuthi vele nasemehlweni angisaboni kahle
Lilama la ngizokuzwa seduze kwami ukuthi yazi bese ngibuza kwabanye ukuthi manje lo ubani ngine high blood ngine low blood nginamathambo nginayo yonke lento Yeah. ngibuyile bazalwane ngithi mangithi ngiyavula ifoni yami bengalaleli ngithe efonini mina bengivele ngifune uEnigma ngisiya lokuthi uEnigma ngathi iva elakhe yilo lele ngathi ngiyalifuna ngoba angisalizisa khuluma ngamaroko mara inkinga yami la ekutheni iroka lengifanele ngilwe nalento ngize ngihambe ngiyothenga amaroko mangithi ngeclinic ngiyochecka i-pap smear kwathiwa khona into abayithola esibelethweni sami so kwaposithi ngefa isi mangifika isi ngiyocheckwa isibeletho ukuthi yini esesibelethweni sami like izinto ey'fana nabo-cancer kwakumele ukuthi ngiyolanda amavisi asesibeletho mangifika ngilele ngibheke phezulu wafika usathane kuqala wathi yabona wena uzofa ma ufika eklinikhi bazokutshela ukuthi wena une-cancer and wena useselanga ngamalanga so uzosho and makakhuluma kanjalo bangcwele ukugula amadimoni yabo bayikhuluma lento vele sengiyakuzwa vele sengiyazizwa ukuthi ngathi manje sengibalekile vele sengizwa ngapheli vele uthe makusuka lapho makaqeda nje ukukhuluma vele sengizwa ukuthi uNkulunkulu ngathi sengiyagula vele nami sengiyazizwa emzimbeni bangcwele akuzange kukhuluma umlomo wawuvalekile wakhuluma mina bengazi ukuthi isisu siyakhuluma wakhuluma isisu wakhuluma isisu sasisathana namanga ukhuluma isisu wakhuluma isisu ngezi isisu sikhuluma mina umlomo ngizange usebenzise wakhuluma isisu sasisathana namanga uphilile ngathi makakhuluma isisu ngase ngiyacula ngase ngithi ngiyawanyathela amadimoni ngibheke phezulu ngawanyathela ngenyanga ngibheke phezulu ngiwanyathela vele ngafila amadimoni ngiwanyathela ngibheke phezulu ngathi sawanyathela amadimoni ngegama likaJesu sawanyathela amadimoni ngegama ngithema ngiceda ukuthi kanjalo kwaba nepeace afika ipeace wakhulumiswa lathizwe munke ngathi uNkulunkulu wami Jehova ngathi ubani wathi nginguye ongunguye wathi ufunani khuluma ukuthi ufunani ngathi baba ngicela ukuthi ungiphilise mina bathi nginazo zonke izifo ngicela ukuphila moya engcwele ngathi ngicela ulungise ulimi lami isimakade ulimi lami aqoqeke ngicela ungifundise uhambe endleleni yakho wathi konke okucelile sekunjalo waphendula kune-peace angiyazi peace ngizongikhathaza ngathi mangiphaphama lapho ngashona ekamareni kumama ngathi mama bengihleli noNkulunkulu wathi mama uNkulunkulu ngathi mama uNkulunkulu bekakhona la ngangisheka ngangafona ukuma ngangisheka ngakwazi ukuma ngikhala ngathi wathi umama ngathi mama ngiyacela ngazi ungenza njani mama umuntu wama-ANC ngathi mama akekho umuntu ongangiboleka ongamfonela angiboleka ngibhobho ngifuna ukuphuma manje mama ekuseni bacela abantu ukuthi uNkulunkulu khona ngempela naye langikade ubisa ngegama mama bengihleli naye muke bazothi abantu uyahlanya angeke baze bamamela abantu bazothi uyahlanya ngathi mama nginandaba ngabe ngishone wodropini ngithatha amaphilisi ngiwadonsa wonke amaphilisi ngiwadonsa wathi mama mawusugula ngathi mama ngisenandaba ngathi mama haleluya ngaphuma ngakusisi mangifika ngathi sisanele ngibonile uNkulunkulu ngishekha ilanga lonke ngathi uNkulunkulu azangivezele umama ngithe umama ngithole ku-YouTube ngoba ngifuna ibandla elishintshile uNkulunkulu engingasabhekanga into zomhlaba ezingasabhekanga ukuthi ugqokeni ngathi uNkulunkulu ngiphi ibandla elishintshile ngithe mangithi ngivula ku-YouTube ngathola umama mangithola umama direction ngathi ngiyema-14 ngiyokhonza khona haleluya osethe ngidele konke amen haleluya masihlaleni kuye khona indoda yamadoda ukhona umphilisi wethu haleluya hey ikhona bathi umoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele ukhona uyakhuluma kithi haleluya haleluya sigadiwe amazulu haleluya mina ngizwile amen haleluya yabona into oyizwele wena ngamadlebe ami siyabonga kakhulu amen siyabonga uNkulunkulu wethu kwangathi
singamesaba. Haleluya. Simesabe ngeqiniso siyami. Singathi abantu bayothini. Jesus. uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Haleluya. Amen. Jesus. Sivuke ekuseni. Siphile. Khona mama uThixo indaba ngithandazo. Engifuna ukunami ukugcizelela ke emthandazweni. Haleluya, mina ngithandaza kathathu nami. Haleluya. Ngithandaza ngo9. Yeah. Ngithandaza u12 Yebo, Nkosi yami. Haleluya. Kuthi ngelanga usathane vela yenza indaba yokuthi vela ngeke uvuke. Haleluya. Ngeke uvuke. Ngisizwe ifone mayikhaya. Hey Nkosi yami. Jesus. Nje kufuna zokuncane bese siyahamba siyezweni ngomama wethu. Siseshilo. Uhlala eshilo. Amen. Asihlaleni emkhundini. Amen. Haleluya. Bekade kwaqhuma isibhamu washo inyanga msho yakusaqhuma isibhede eLas Vegas. Haleluya. Amen. Ilanga ngibona khona mina uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uyamthanda. Hallelujah. Oh, Jesus. Hey. Oh, hallelujah. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu uyamthanda lesibhamu saqhuma ngesikhathi sokuthi mina ngabe ngilapha. Ngiyezwa kuthiwa khona owashaywa yile sibhamu makuzoshaywa lo esamthola shonile. Jesus. Lelo langa lelo bekufuze ngivuke ngaleso sikhathi siqhume ngaso bekufuze ngabe ngilapha. uNkulunkulu wangilalisa. Jesus. Hey, ngoba yena. Ngalala. Ngavuka ngo6. Ngathi ngavuka ngo6. Ngilate and belungu bayangilanda. Ngavuka ngaphuthuma ngespeed angazi nje amandla enganikwa wona ngalelo langa. Ngathi mazithi kora ngivuke ngo6 ngathi mazithi kora basi ngabe ngehla vele sengiphumile ephathisini sengibheke kule ndlela. Kwavele intombazana yakhe intombazana mama ugijima kangaka nje uyizwile into beyiqhuma lapha yana. Sifuna sishayile sashaya. Wathi yazi kunento lapha eLas Vegas. Ngathi hayi wena ntombazana ungasho njalo ngilate kangaka. Wathi asama siyahamba iyangilandela intombazana sekuvuka into ethi ngegama lika Jesu Nkosi. soba kuye noNkulunkulu. Lithi labantu besifazane inkinga eyenza besabe ukuthi bengabulala abantwana. Babe nenkinga yokwesaba bani? UNkulunkulu. Bakho besifazane abazosaba uNkulunkulu. Bakho besifazane abathi ngakho bonke ngiyadela. Ngiyancoma ukuthi esikhathini sokusaba uNkulunkulu. Lokhathi kuyihlazo ngiyakushiya. Lokho engimhlasa ngakho ngiyakuyeka. Lithi babebelethisa. Leseshisa ukuthi manithola amadodana niwabulala. That's why nibona amadodana ethu hamba nekhesi. Nkosi yami. Namhlanje abantu abacorrupt kakhulu amadodana. Amadodana ethu ayantshontsha, amadodana ethu ayabulala because ikhesi ayithole eGibhithe. Funeka besifazane abazoma bamesikhaleni bakhulekela amadodana abo. Bamesikhaleni babe ngomkhuleko besaba uNkulunkulu. Hayi abesifazane bazothi uyabona. Siyathalela abantu. Siyathalela imphefumulo. Ithi uNkulunkulu yobuzwa. Yebo. Basingalikhuluma ngeqiniso iyobuzwa imphefumulo yabantu phezu kwethu. Ufuna ukuza umphefumulo wakho. Ngoba ngangithenga imali yakho. Ngoba ngangithenga ukuthi umthando. Yosha ngibe inkuni zesoko. Ngendaba ukuthi bengifuna imali emhlabeni. Ufuna ilutho ngifundise. Amen. Hallelujah. Mawusaye ebandleni ujabulela ukugcwala kwebandla. Mawusaye ebandleni ujabuthi besigida. Yayi uphuma yenze sifuna ngayengcwele manje. Isikhathi sokuthi ibandla lithubekho. Sizwile wena washintsha isimangaliso wenza imanga. Sizwile wagabula izibopho ebandleni. Siyasimoya engcwele lesi. Hallelujah. Athohlabela kahle umoya engcwele simncishile amathuba enhlizweni zethu. Yebo. Savulela abezizwe bangena enhlizweni zethu. Savulela amafeshini enhlizweni zethu. Simoya engcwele kaNkulunkulu. Wangena umoya engcwele kwangena izinto eziphathekayo. Izinto ezijabulisa inyawo. Kodwa umphefumulo ujabulisa. Hey Nkosi yami. Athohlabela simncishile. Jesus. Amen. Amathuba enhlizweni zethu. Isikhathi kamoya engcwele.
bangcwele kuyahanjwa. Amen. Hayi wena ungalibethi kulohlwitha. Uyohlwitha wena wedwa ha ufe. Amen. Utholakala thophathanga lutho. Amen. Ngiyezwa ngijabulile Mntakane ethi ubufakazi bokuthi ubaba wayethe ungithande nakho konke amanikiniki. Amen. Esehlala ngaye. Hallelujah. Athi ngithande namabhruku. Kodwa yena akaye esikeyitini sikaMntakane. Hallelujah. Hayi isikeyiti uhlaza. Hayi. Mntakane izulu liyasaba ngazi. Yena liyajabula ngaye ngokoko kwesilisa. Hayi. Hayi bantwana. Sibalekele nolaka kaNkulunkulu. Jova usho kahle ukuthi wesifazane akagqoki ukusilisa. Yeah. Bese khohlisana kuthiwa kuphi la eshokhona ibhruku. Nkosi Bese yami. sikhohlisana sithi hey lokhunywa ngogqoka. Fanele sihlobele umuntu. Hayi fanele simhlobele funa uMankotho. Akekho uMankotho ozovuma kwakhe ahambe ngqunu. Amen. Ngisho wena uMankotho ohamba ngqunu umfuni. uMankotho ufuna doya hlahlonipha umuzi. Wena uzoba uMankotho kanjani wewuhle. Ungakwazi ukwenza into zenu. Amen. Fanele sikhulume bangcwele lithi kuyisikhathi noma ngesisikhathi masiyale sonke. Hallelujah. Kuza bafuna ukuguquka baguquke. Hallelujah. Bashisa nje oCulu belisha. Bashisa nje oCulu babona belisha bakapha lingemnathi. Bathula bafike ukuthi siyamfuna uNkulunkulu naye. Siyafuna ukuyadibana naye. Lezi zinto uma zisimisa ngeke phela simbone. Amen. Asingabizi inkundla zonke. Amen. Kangajabula uSathane ngathi. Amen. Manje akubuyele uNkulunkulu. Amen. Akangasibali uSathane esogwini. Seyinkuni zakhe